Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairum liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Alhamdulillah, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segala macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini secara istiqamah terus menerus tiap-tiap malam Senin kita melaksanakan pengajian di masjid kita. Tentu kata si mata makguriwi agama na pong Allah Ta'ala memuari bari aga pada kipasilener rilalan na yawat kewi mancaji witambahan modala iya ang kewi mati malakde ya kegunang resori mondrin na pong Allah Ta'ala pada toha yang kena rampe pong Allah Ta'ala rana ako rama lebih tanya apa je kesuri mondri nompor ini tahu sesekali nape kola lekuk buruk nilau ni melo le supe makolino. Iya. Walau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Magi na melo lesu kolino nasaba engka kesempatan wat di pegok decin na de na pegok decin. Engka kesempatan umur iwiring ripong Allah Ta'ala luar biasa itan. Waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan yang diberikan oleh Allah, tapi napas sih tempo na turi lewok na tanana po Allah Ta'ala. Sini na tumulabiki yang kaya masir po Allah Ta'ala. Luar biasa atu datu danget ta. Insya Allah rilalan na yawat tewi hunase rampe-rampe ngeki aga yang kaya siwat ding yala palise sarekwam mengi na pinakmakas pahangnya di agama na pong Allah Ta'ala nompo na ria sengi palomolomo nasaba makanja ipahangnya di agama na pong Allah Ta'ala nompo to na ria sengi acan ningangati mapegau deceng niniri papesangka. Narampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kewat di pada riola untuk runtuk iria senge asok kini nawangan apa tahu melomana sok kini nawang semua mendambakan namanya kebahagiaan, dan kebahagiaan yang paling puncak adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga mega dua telu pole risigi seletak salalalem engkau mulai untuk sapa iria senge asok kini nawangan na sapa iri pangka matanrewe. Ternyata
Canya tu palik pangkak matandri pe bahaking na rekomelo ki bahagia. Kenapa? Nasabak itu nadili pong Allah Ta'ala narik ko tu ke pangkak imi nawirik kebahagiaan. Engka sapak lalang pole di waram param megawi. Ada komi ke waram parang, 2 telu bola, 2 telu kendaraan, bahagia rasa di papen dingi. Ternyata juga bukan di situ disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dito na dili ko ng Allah Ta'ala nariko ko waram param megawe. Nasaba tosogi imitu berhak bahagia. Naiyaman nasewe. Ada juga orang miskin merasa bahagia, ada rakyat merasa bahagia. Sebaliknya, yang punya harta belum tentu bahagia. Yang punya pangkat yang tinggi juga pun belum tentu bahagia. Ia narawatiwi makutana ni sahabat surun Allah Ta'ala tajallo ke kikmay lalangagaro kira-kira wat diyola ni runtur yasanni asok kininawang apa ya tempo na Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat umat Islam di nabarani mapegau narikode na pura yolo na pangolot ko nabita. Ko terlanjur ripale pego isi dia gaga na di nang kenapa pangoloan ko nabita na podang yolo. Cocok mo garo gauta. Magi apa? Belet tentu anu cocok menurut pong Allah Ta'ala cocok to menurut toy gawe. Sebaliknya anu cocok menurut toy gawe tapi belum tentu cocok menurut pong Allah Ta'ala. Itulah sebabnya sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat dengan 4 kriteria. Yang pertama kata Rasulullah, zikru dzunubil madiyati. Koloki runtu iria sengi asok kini nawang, si mata engkaki mengerang. Engkaki renungkang ni, gok iya engkai mero kura ipasilen nereng si tolak agama na pong Allah Ta'ala. Jadi nelorang yang nabita tiang ngerang atas salata. Nelorang yang nabita tiang ngerak dosata. Baik yang kesisumpu si bawa puang Allah Ta'ala. Makotopar yang kesisumpu pada tari pancaji. Nelorang itu yang ngerang. Mahagiro nelorang yang nabita yang ngerang. Sarekwam mengi nacapaki ria sengi atau bakam. Dosewe di sisi na puang Allah Ta'ala. Ito bakengi rigau engkata masam paja sunat toba rigau engkata istighfar na tomak jancina rifo Allah Ta'ala di na namilo kipegok pemeng dosewe ripadat ripancaji nasari ki lo melo dampeng jadi yana ronasa nabi taja na paja kengerang apalagi ya roidi rupatawe malahiran ya rowerek kadewe ya begitulah katanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan dan kekurangan sehingga dalam ilmu fikih ipak burwaki tungke purata mas sempajang ne loreng irampe werekada astagfirullah wekatalu. Padahal nareko loki mapikiri magiro ni rampe astagfirullah na yang ke pasilen nareng adalah ibadah. Bukankah ibadah itu adalah kebaikan? Magis itu maka astagfirullah ifalesi sifat tak rupa tahu. Engka atas salah, engka kekurangan. Ya, ini kena misengi di dalam kita melaksanakan sholat. Engka kekurangan na sampajatta koni mondor ya sange toba. Engka kelemahan na sampajatta
koni mondor biasanya toba. Itu dalam suatu pendapat. Pendapat yang kedua, maka dai aku sempajangi mala dasar Andre Gurutta papikie kopura ki mas sempajang, terutama salat fardu. Setelah salam kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ipak komana ni rogau tungke purata pego decing, iya, irampe astagfirullah. Iya, orang mau puasa, tobukana astagfirullah. Jangan sampai ada cacaknya puasa. Engka kekurangan na puasa ta astagfirullah. Orang mau pesusah ke astagfirullah. Magi ni gana miseng di na cocok ukuran na sakka iki pesu. Yari gatala icarata pesu sakka telak 1 hari, 2 hari, 3 hari napai pesu sakka Hurai tulu pada terupa tahu. Yang jelas maka dan Gurutta salah satu pengertian ne rampe astagfirullah ketopura mas sempajang melomanan ni fakoro tungke purata pego decing ipawi astagfirullah wek katallu. Apalagi nare kopura kita salah. Jadi sedangkan DC pure pego nelorek ki Andre Gurutta toba, apalagi nare kopura kita salah. Aja nak katallu nih. Itaru maafo sari kwambang ina pacingi ki puang Allah Ta'ala boleh kita salangi nasabairu puang Allah Ta'ala sitongan na puang mapacing puang Ghafurur Rahim nilo mak dampengnya tanah na carinya tanah tinggal kita saja mau mengakui kesalahan mau kita bertobat. Napa makade Gurutta matan ratu nareko nak dampengan ni puang Allah Ta'ala pada nareko nak dampengan ni pada tari pancaji. Tak salah kiri pada tari pancaji. Me tahu ki me wasi runtuk. Tinini ki. Tapi setelah kita minta maaf tak dampengan kena kada. Iye wa dampengan ni dena marigaga menyaman ni sedinya wewe bergaul. Mari ngepapen dinge. Makotoni tu nareko pura ki pego adorakang. Pura ki pego dosa di sesena puang Allah Ta'ala. Naritobakan na tomasang pajatoba na macakak maringan na papenat dingi nak dampengan itu puang Allah Ta'ala. Ye mana rekodepa na maringan papenat dingi yulangi toba. Ya. Nasaba itobakan na dosa ewi macakak papenat dingi bahagia isat di papenat dingi. Nasabak dek nagaga atas salah dek naga dosa baik yang kesisumpu puang Allah Ta'ala makoto parong yang kesisumpu pada dari pancai. Lalu maka dua nelor Nabi sallallahu alaihi wasallam wanisyanul hasanatil madiyati yaitu sinareko pura ki pegok decing berusaha ki malufaiwi. Jadi kapura ki pegok decing berusaha ki malu paimi. Kada sahabat aga masuna. Pegok ki decing na berusaha ki malu paimi. Sare kwam mengisi mata engka ki tambai wi decing. Dena tito makada madai ni. Apa yana panrasa ki makokwe. Wirekada ti makada ki madai ni. Masampaja sunnaki engka makada arwara sampajak duha engka to makada 10 dua rakana sampajak duha ni pasilenar na 2 raka makada madai ini Ini pan rasa ki padahal di sisa gaga madai na kedua ni yemiru ya asam madai megawe asam pajat tahajud arwah rakana ipasilenar ni nasa madai ni patan rakang masumbaki lalu celengangi ke yolota padahal mega merupa-rupana jenis uang ipari kantong
tapi maka dah iya nih di masa gue madai ini di gaga madai na nami kaya perluang mahagina to maka dah madai ini na sabat yang ngerang ni kade na sosomoka je masumbang sosomoka je masampajaduhai pengerang-ngerang sedih terlalu tahu ni dia nang kawal sampai jatah tahajud mada ini tak duan rakang apa ti mari ngerang mak baca Quran napa si tengah jus na sama da ini na sosoma ti to mengaji loki mi ti patak baju wajah ke yorota maka da mega toji matu perluan nak kita na mataiwi na rekon kan ikola lekubur tawe de na nawat dipegok dece jangankan di dalam kubur ya selepasan na bawa nyawa si batu gede na nang lepego edece na pasti mega melo ya perlu ada sorry mondri rilino campa mi mondo ri akhirat metaki ya ropale koko kilala kuburu wadi mo pangkapak di mondri tatuluki tapi nare koko na sorry mondri matu de nagaga to kolebo na tanaywe ambo de na nulit tulungi anak na indo de na nulit tulungi anak na sebaliknya pun juga anak tidak bisa menolong orang tuanya masilah surat na de na nasi tulung malebine na de na nasi tulung pada ali naman inariwang mahaga ni kira-kira sini na tumalabiki. Jadi alamkala bahagianya orang yang senantiasa melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat sehingga dia bermotivasi menambah. Alasan yang kedua, nelorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lupa na rekopura ki pegok decing sare kwamengi de nomporiwi carita-carita mak di mondri ya ore PDC ini tasik di rupa tahu ya lengi modal 10 juta natapa maningka si runtuk si bawa sahabat tak natape rampe cari nek tu canya ya modal laki widen apa kor tak dene jadi rona malah ada rona cangi Nabi tengerang apa kamu nanti lele ki cerita luar biasa mako kowe megala dan nanti cerita de cina hati-hati ki hati-hati ki narekoi runtu ibansana iro ajak nato monrot tu maningi tasalai magini orang Nabi magini orang yang agamate salai na sabab bina capu itu nareko monro ki tu maningi tina cerita ni ya tu malengi modal lah iya ya tu bangun iya lalenge ya tu pakesingi wi jambatan tasalai ni masih ja apa tungke na cerita na capu mana ni tu de negaga na runto suri mondri na pongala taala namoni ro manasana satonga mua ale na pegawi capu toni na sabab tina cerita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ni semua tu tahu ni semua tu tahu aja mana api seneng nasa bacanya tu tahu malaki apalan puang Allah Ta'ala milo malaki apalan na iye puang Allah Ta'ala namo atto na akewe ni seto sinin na to malabikin ke hadir. Kemudian nomor 3 nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalayola sarekom mengisokini nawe papenat dingeri dino sokini nawe papenat dingeri akhirat wanadarhu ila mampaukahu fiddin ya si mata engka ki pakanjaki perhatiangi aku agamana puang Allah Ta'ala nasaba iyakini ni iyero agamaewe mapas salama kaitan tempona de panajaji Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa maka de ceritana atau riolo si Andre Bale tahu
Luar biasa peradaban manusia pada waktu itu. Terkadang anu tuju nasangi salah, anu salah nasangi tuju. Sisanna angka nabi tak tiwirki agamana pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah sedikit demi sedikit terkikis hal-hal seperti ini. Jadi koni romonro yakini maka dayero pale agama iwe mapas salama lino mapas salama akhirat. Nasaba yakinkan ni agama mapas salama maka agama parallu ipakanjaki perhatiatta. Maka de andre gurutta nareko agama maelo icarita. Tentu banyak-banyak kita bercerita masalah akhirat. Nareko akhirat nadino pada toni to malempa tatariolo akhirat tatarimondriwi linoe. Maka damage iero lino nareko takbe mega mo podaki. Tapi nareko akhirat takbe madari degaga podaki. Itu sudah terbukti sini atau malabik yang kehadir. Nulle jara rokapang topodaki makade loro ni loki metal masam paja loro pak bang bawang. Tapi nareko linota alhamdulillah kurang yanre banyak bantuan ada namanya beras raskin mega perhatikan tega ni Jumat berkah tega ni kasih masih ada kemasumban dan sebagainya magi nasabah melihat kebutuhan lino tapi akhirat jarap podaki nule de gaga pakapan lele ke kampung maka daya kurang itu lupa gaba tapi ureke ngakisi ko seketak ya bawa roh ya anu aswaga na tamar ramalang biro bawa tapi rumondri na de na gaga jadi maka de guruta nareko akhirat terioloy bayana cenya diperhatikan ide itu gagak podaki tapi abo kolino taruh nuri marimondrik mega muatu perhatikan sini nato malabiki memang pong Allah Ta'ala naramperila na ako ramalabiye nigi perhatikan ni agamana pong Allah Ta'ala intan surullah ya nigi perhatikan ni agamana pong Allah Ta'ala majapun naritu puang Allah Ta'ala to si perhatikan atau tungal linota terbukti sini na to malabiki yang kere masiri puang Allah Ta'ala nareko engka ki perhatikan yang agamana puang Allah Ta'ala yakin dan percaya puang Allah Ta'ala sendiri pakai di atin na tawe perhatikan toki namoni romala kerengi tawe perhatikan ki tapi pakai do puang pacapura nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadarhu ila man zunahu fi dunia keloki sokini nau bapenadita aja tamala de terpengaruh poleria senge atau tungan lino aja tamala de terpengaruh poleria senge atau tungan lino betuan ada ipakan kairilalanna ati wiria senge mapasikoh apa nareko meloi ya ceri rotutungan linaiwe manra samimak contoh engka papedale na puang Allah Ta'ala to meli motor bekas apa ya tomer na tuju dia sisenna 230 ipake motoroe taperita si tawe meli motor baru tapan apa engka si kelalan na atiwe pengaruh dunia nulle makanja kau bawan ni wale wa muka apa mula ni manrasa apa lo ni macicil dia panalap cicilan na matu motoroe ni ta si tawe mangoto ya manrasa kiye malis yoto ni ta si tawe mangoto baru manrasa kiye tega ni robolewe tega ni pakyangnya dan sebagainya padahal nareko ipalesi ko punsinna kendaraan pun sinna yole serekwamang inapalatuki ke tempat tujuan kata pesanna geruta almarhum Ki Haji Abdul Malik maka dia itu riasannya apun kolino nak
Angkato tu si cocok ki, angkato de tu si cocok. Nareko si cocok ki iro gagawe, taruhnya marak dak koleta. Ye mana nareko de ta si cocok iro gagawe, lebih baik kafalete nulle toleng itu ni si cocok. Ya. Pahangan nawe rekedaki makiu. Misalnya, engka pakiat tak wajuh. Ye wajiwe ti masih sesedi papen dingin nareko pakai. Lebih baik tak berang. Nulle tahu itu ni si cocok. Ye to si narekon ka pakiat tak ti masumanga sedi papen dingin pakai, tataru ni itu. Yeah. Manyamai pakai mas sempajang, manyamai pakai lori bali boleh dan sebagainya. Ia na tu tak pakai. Pada onrongi ko masih gitu. Angka tu tenangi seding. Yon remak kesian, angka tu tersisa papen dinge, elet-eleteki. Kita runtuh ni rot tenangi. Apalagi na reko baris depan. Kon itu monro. Tonat-tonangan maku matoro. Ko manyaman-nyaman ni pakai tonat-tonangannya. Ke guru tero. Kasiaga ni maka dewi jana tabalu ni atau pun malau ni nasa taruh ni nak menyamamai pakai malah engka pura melo malango to baru nasaja nang kamu to gurumu nalengi malah menyamamai pakai ya to mana na palau anak na roto e de to mani gaga guru tak tite sini na to malabiki yang kere masih pongalatan. Iya pasan nandre guru almarhum Kiai Abdul Malik. Dia itu nasinin na apun na punange na si cocok manaki. Nareko si cocok ki tabakerin itu ye mana reko de na si cocok tapalawi nulek kita ulengi cocok. Nih sini na to malabiki. Akatane ya gagawe sare kwam mangi ajak na malakda kita pengaruh riasenge atu tungelino. Apa nareko melo ibati-bati man rasaki. Sebenarnya sini nato malabiki yang kere maseri pong Allah Ta'ala. Iya. Yero pong Allah Ta'ala canya totu jenisna yero agagai tapi punsina. Contoh kayak na pong Allah Ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha. Iya. Degaga anu lolo rilebo ne tanana pong Allah Ta'ala sengadinna na tujuan mana dalek baik rupa tahu kolo dan sebagainya engka mana dalena ternyata koiriter ya sengedale pun sinna yenaritu ko andre mapeso janya tu solina pa andre pesoriki ya engka nasa toriolota agasana nan refula mina jelada kaju farafa yang repai sifat rupuset kini tabati semana berapa harganya engka to nengka andre soli na yandre tapi dia nama sumanga papena dingi apa ni roh pangan na jewe wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha jadi dia na wadi to makada magi ro pong Allah Taala na le dalle yanu dagi tinandre magi to si kasiya we bale-bale bicu mi bandre canya mutunne roandrewe tapi punsinne roandre mapeso pakia mapak komatoro bola makomatoro tonat-tonanga makomatoro loki me irite punsinna nareko selama yung kaya punai berfungsi sesuai apa yang kita harapkan yena tunakatai wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha sinin na to malabiki yang kere maseri pong Allah Taala jadi yene irampenga kirirana yawat kewe loki meto pada berusaha tasik di na yolo iterapkan koma kanja ni si dewi yala si nomor 2 yala si nomor 3 gangka nomor 4 insyaallah bahagia tu sa dipapen dinge rilino bahagia ki riakira bahagia ki kesimpulannya yang pertama si mata yang ngerangi atas salata na capaki ni resenge atau bakeng nenia elo dampen yang kedua yang lupai wigo madece pure pegau sare kwam mangisi mata angka ki melot tambaiwi nade nompori wi carita-carita mak dimonri kemudian yang ketiga ipakanjaki perhatian tak agama pong Allah Ta'ala nasaba agama mapas salama nino mapas salama ri akhirat
Dan yang terakhir, ajak nato melok terpengaruh ri atuotungan linewe nasabah. Jangan coraknya yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah fungsinya. Makanya roh kira-kira kurang pengeki. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.